Mai ka wai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel piak thun rei nei la mai thun riu da rei asai December tarik chui na khat kum sing nei na chui na padai te Gaanphiu Mel Tamenglong local newspaper king in Cham the call. Infal December tarik chui Government of Manipur tong statement kau and Biren Singh government rui Kuki Cho Council to my Manipur kau ma gi to na sakan me kau Kuki Cho Council rui sa in than pat kan the Kuki Cho Council thailai na GOM tong statement tai Kuki Cho mai nun ta nimbin kang sumai tan de to na sakane DIPR tong press statement kau tai KJC to my phom Manipur khau nai mita thai magi to na sana kanyu tong ta nun ta thau su magi to na sa kan chong nge KJC re DIPR press release kaling rami kalam thu statement khautai responsible officer tong signature kani designation ka sau magi to na sakani tikimi tong press release I circulate suba me sangrui mi tong lat bam tai sa in than pare to na sakane KJC tong statement khautai mi tong council rui Kuki Cho kinder tribes koi tong in took my decision making body akat subam chongi mi tong phuam khautai tribes koi tong presidents kani district frontal organization members nunrui members suna bam chonge mi tong phuam hai rui Kuki Cho koi khang common political platform suna political lam goi hai ka phiat bam chonge khatni mi tong phuam hai rui Kuki Cho tribes koi tong traditional values ta sai thaulo na bami khani community nun koi tong si kai sau sin bam chonge chuna sakane mi tong phuam hai bu khat in bu ka phian gong kan metang October tarik ru na khat kum sing nei na chui na padai khautai lam ka khawling thau kan chonge kum na rai mai general body meeting tai December tarik ta chat kum sing nei na chui na padai khau as small nom village southern hills kangpo pi khau bam kan chonge chuna sakane council tong headquarters sai lam ka khawi mai tai street Manipur tong valleys koita kanglai pa kang kalai pa nu na tbui sang lam ka ta object subam tong chu tu na than kane mai tai late Manipur government rui investigation tat kai chiri mangna KJC hai Manipur khoma gi tuna to bui sang sabum chongchu tuna sakane inbu na Kuki Cho Council rui and Biren Singh tuang directorial governance ta condemn sukani DIPR statement khotai KJC tuang statement ta publish sumakhang sakan mekhau mi tai Kuki Cho mainun khwan ta nim khang sumai tan de tuna sana democracy tat mai kandi khau media ta control subami hai gai mak mai tan de tuna ni KJC ri sa indau kane Infal December tarik chui Thursday nung singbang tai nu mai ban sin mai nun le security forces nun kangpuk pi khani Infal West district border area khau tamai kap thiam dat kan thi tiki thai su mai cham thu security forces bek thang nai kan ma ge police tong cham thailai na nu mai nun te rui Assam thang rui Indian Reserve Battalion training loina gongbam ni mai bam ta kapit na su tuang khwat nei tuna sakane ban sin mai nun te rui Thursday zingbang khwang sanai minute ru zang khau Sahaibung Khadni El Jangnom Pai Kangpok Pi Khawi Infal West Chuang Border Khau Tamai Kap Kai Kan Chuangi Tuna Sakane Ru Khani Ru Nakhat IRB Battalion Strong Personnel Chingnai Phainai Dau Intau Police Training College Dergaung Assam Khau Training Tat Kai Ba Mainun Rui December Chui na padai khau rimi tong area khau tai bam khangpat puni e train IRB personnel nun tai rui National Highway tamrut na Chennai Infal Silchar via Jeribam Chang Manipur Gwang puni tuna police officer rui sakane New Delhi December tarik chui Jeribam khau intai mai into mai khani allow ka sauna kanzaruk tan nim tat na siloi kan mai case tai transparent investigation tat kaina katuk milung khau ka zinai metan sin thau lo khang Manipur High Court ka public interest litigation petition files laukan meta dauna Ministry of Home Affairs rui mi tong case tai state tong law and orders jawsin mai khau gongtang ma khau rui patkan chongi kum na mi tai state government bang khau de tuna daw kan the federal investigative agency repress statement tipat kan mai khau mi tong case I MHA tong order thilaina National Investigation Agency ri sinbam thi tuna sakane PIL tai civil society organization Uripok Apunba loop tong members rui Manipur High Court khau November tarik chui na tachat nung tai file suna case tong details records ti khang zang hoi na sukan chongi kumna ka khoi nai minun ta nim khang demand sukan chonge Infal December tarik chui
Manipur Congress leader Lemtingthang Haukip Khatni Bai Mai Congress leader Asagru Khau BJP re police case kanai file silau kanthi FIR tai Manipur Congress leader re social media khau lat luti pat inbu nu mailat post silau mai sang file silau kan chongi tuna sakane FIR tai Imphal police station khau BJP general secretary K Sarat Kumar Singh re file silau kan chongi social media post tai Kuki community tuang Chavangkut lam khau post silau kan chongi complain khau tai Sarat Kumar Singh re Lamtinthang Haukip tuang post tai state tuang community bai bai me kadai sunamai tai le Kuki jo ka khau inbu na latlu ti padat nu mai tia khau hilau me sang ri tuna sakane police re case tai Bharatiya Nyaya Sanhita tuang section azu bang khau Lord Shulau kan thi tuna Cham de ri ti thai kani Lamtingthang Haukip ri karu kau FIR Shulau kan me tai BJP ri Manipur tong latlu hai chu sang mai phunggo ngam maklana issue ta sai in biak nu khang file Shulau bam chong di tuna sakane ka gain lai me Cham ti thai pat mai Christian Education and Literature Department Rokmai Baptist Churches Council Rit Lang Mai Luan Padai Tak My Children Festival Hai January Tarik Ru Na Charuk Khau Re Chui Ngan Kum Singnai Na Chui Na Pungu Khau Tat Kai Pani Kabam Ri Mini Stadium Tamenglong District Gai Cham Din Mai Reverend Dr. Daishok Pan Mai Senior Pastor Myanmar Baptist Church USA Khadni Fiona Goi Mai Founder Catch Ministry Tamenglong Host Church Tam Baptist Church Tamenglong Ti Thai Lau Mai Gaanphiu Press Kau Order Lalau Mai Documents Printings Bindings Kagwai Hai Tarik Chui Na Kha December Kum Chingnai Na Chui Na Padai Tuang Tingzin Khuang Padai Lung Kau Gong La Lau Putu Press Hai Tarik Chui Na Kha December Kum Chingnai Na Chui Na Padai Khauri Suti Sulau Pani The January Tarik Churu Kum Chingnai Na Chui Na Pungu Khauri Open Sudat Pani The Hai Pui Ga Lung Kau Hai Mai Goi Na Khang Sam Lau Khang Sang Hwai Ye Tuan Ku The By Manager GOP Tamenglong Town Ti Thai Mai The Gaanphiu Mel Cham Che Kum Singnai Na Chui Na Padai Tuang issued Hai Asai December Tarik Chui Na Khat Kum Singnai Na Chui Na Padai Khauri in Kham Mai The Mi Ton Cham Che Ta subscribe Sulaba Mai Khatni Tadan Lung Sulaba Mai Insen Mai Kwai Ta Thun Ku Mai in that way Kum Singnai Na Chui Na Pungu Tong Rai Mai issued Hai January 2nd week Khau Pat Ka Hau Dat Khang Supni Matthew Khau Christmas season Tuan Chu Sang Mai Nai La Mi Tai Padik Na Nai Me Sudiu by editor The Gaanphiu Mal Guest Cham Asai December Tarik Chui Na Khat Kum Singnai Na Chui Na Padai Khau Tarik Ru Na Chikiu August Khau Rui Tarik Chui Na Kanai August Kum Singnai Na Chui Na Padai Khau Guest Booking Sulau Mai Serial number Chingru Na Padai Phai Sinai Rikta Chat Na Pungu Kharui Serial number Chingru Na Pungu Riksanai Na Kanai Ngan Khang Insan Puni Kaman Rui Phai Skill Ringu Na Padai Point Ringu Christmas greetings Night la mai Christmas khani tingkum than tuang inchun sang mai sohyam dai Matthew na khau nai me sudiwo by Reverend Dr. Guingopao Gwan Mai Pastor Emmanuel Baptist Church Tamenglong ting night luan in Gaanphiu Tarik Chui Na Khat Kum Singnai Na Chui Na Padai Lau Chuan Muang Na Ye Kalan Nai Na Ye Ting Sin Sing Bang Muang Na Ye Gaanphiu Tarik Chui Na Kanai Kum Singnai Na Chui Na Padai Lau Chuan Kalan Ting Sin Nai Na Ye Sing Bang Ting Puk In Thane Mai ka kwai na king in tree na king lau na ba mai khatni in thuk kun na ka hau khuri thau na asai ngan na nyu lung su ka dan lau na mi pu tun channel ta ma chuang tree na ma chuang lau na pam gai me ka kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun re ka ngan ma nga thun ku mai in da mi tongi asai kum khang su na thu asai tong cham khori nga lau thei mai ka kwai na ka mai ba mi bam khau Christmas hai ngai tree na ngai kho kuma kun Ting kum ka than khorei mai ka hwai na gai na ariu da la kho thon ko the